Berita terakhir di Sapa Indonesia pagi hari ini, Saudara. Jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea, Timnas Indonesia U23 dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong menyayangkan Justin Hubner tak bisa gabung Timnas karena tidak dilepas klubnya. Namun dengan skuad yang ada, Shin Tae-yong bertekad akan bekerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. 일단 기니전은 우리가 생각보다는 스쿼드가 좋지 않다. 지금 수비 라인이 거의 뭐 무너져 있는 상태고, 그러다 보니까 있는 선수 같고 마지막까지 최선을 다하고 좋은 결과를 가져와야 될 분위기다. 풀어주지 않아서 경기에 출전을 못하는 것이고, 뭐 클럽 입장도 있는 거고, 그렇지만 우리가 마지막 한 경기밖에 안 남았는데 안 풀어준 거에 대해서는 좀 섭섭하다. Ya, sambil long weekend bisa saja kan sambil nonton bola juga ya? Bisa yuk nanti malam kita bisa lawan Guinea, bisa menang, siapin dulu cemilannya sambil kumpul keluarga. Mungkin meskipun di Clairefontaine nggak ada penonton, nanti yang nonton timnas kita di sana di Prancis, tapi kita dukung sepenuhnya di tanah air. Semua saya yakin di rumah bahkan ada yang nonton bareng kayaknya nanti. Pastinya nanti banyak sekali yang nobar ya nonton bareng supaya juga menyemangati timnas U23 Ya. supaya bisa menang. Mudah-mudahan menang ya Garuda Indonesia ya. Tadi saya ulas bersama Mas Adi, tadi katanya prediksinya 2-1 gitu menang. Waduh, luar biasa. Bismillah, mudah-mudahan. Dan informasi dari timnas U23 tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Dan saya Adi Selarasati. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia pagi. Kita jumpa lagi besok, saudara. Happy long weekend. Dadah. Sampai jumpa.